are really pleased that the court has given very serious consideration to the matters that we put before it and has affirmed that an urgent decision is needed from the court to pause this onslaught against innocent Palestinian people. Khothe ya vhulamukanyi ya dzitshaka ICJ yo haṱula zwene zwino i tshi khou ṋea ndaela shango ḽa Israel u ḽimise na u fhelisa midio yaḽo na zwenezwo vhuponi ha Rafah. And wherever I've been very clear in listening to our people, looking into their eyes, that most of them, the majority of them, are going to vote for no other than the African National Congress. President wa ḽihoro ḽa ANC vho dalela Soweto kha fulo ḽa u kunga vhakhethi. Ndi madekwana mukololo wa matsila u khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Khothe ya vhulamukanyi ya dzitshaka kana ICJ yo haṱula zwene zwino i tshi khou ṋea ndaela shango ḽa Israel uri ḽimise na u fhelisa midio yaḽo na zwenezwo vhuponi ha Rafah. Izwi ndi nga murahu ha musi ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ḽo swikisa iṅwe khumbelo khothe iyi uri shango ḽa Israel ḽi imiswe kha midio yaḽo afho Rafah. Muvhuso wa fhano u khou ṱanganedza zwavhuḓi khaṱulo iyi ya ICJ. The court finds it deeply troubling that many of these hostages remain in captivity and reiterates its call for their immediate and unconditional release. I believe a much stronger, in terms of wording, set of provisional measures, very clear call for a cessation, very important, and then the opening of the Rafah border and ensuring that humanitarian aid is made available, and then seizing this planned and current onslaught on Rafah, which is growing by the week. So a call for that to be stopped, because it does feed into our allegation, which is getting stronger and stronger by the day, that a genocide is underway. So we are really pleased that the court has given very serious consideration to the matters that we put before it and has affirmed that an urgent decision is needed from the court to pause this onslaught against innocent Palestinian people. President wa ḽihoro ḽa ANC vho vha na fulo ḽa u kunga vhakhethi ṋamusi fhaḽa Soweto. Fulo ḽa ṋamusi ḽi khou rangela bepha ḽihulwane ḽa Siyanqoba ḽine ḽa ḓo farelwa lwanḓeni lwa FNB matshelo u vala mafulo a khetho a ḽihoro phanḓa ḓuvha ḽa dzikhetho vhege i ḓaho. Vho Ramaphosa vha ri ḽihoro ḽavho ḽi ḓo sumbedza vhathu thikhedzo ine ya vha naḽo zwenezwo matshelo. President wa ḽihoro ḽa ANC Vho Ramaphosa wa vha kha fulo ḽa u kunga vhakhethi fhaḽa Soweto phanḓa fulo ḽihulwane ḽa u fhedza ḽa ḽihoro iḽi ḽa Siyanqoba na mafhelo vhege e vha thoma nga u onyolosa milenzhe. Showing that we are going to win. In many ways we have also come to report to the legends of our movement, where our president Nelson Mandela used to live here in Vilakazi Street, to say to him, President, don't worry, the ANC is going to win these elections. Whether they like it or not, the ANC is going to win. As I am here, I can already smell the sweet smell of victory as we are here in Vilakazi Street. Vho Ramaphosa vho ḓi bva mulomo nga ndavhelelo dzavho kha tsheo ya khothe ya zwa vhulamukanyi ya dzitshaka ya ṋea ndaela nyengedzedzwa kha shango ḽa Israel uri ḽi ṱutshele zwa u govhela vhupo ha Rafah ḽa Gaza. South Africa has once again made a very strong case to the International Court of Justice in defense of the people of Gaza, the people of Palestine, and have called on the International Court of Justice to make a clear determination that the slaughter of the people of Palestine that's going on in Rafah should stop immediately. Now, the people of Palestine see us
as a knight in shining armor, defending their rights and advocating justice for them. Ramaphosa vari vara fulufhelo la uri lihoro lavo li ḓo fenya khethoni guṱe dza vhege ḓaho. We leave the decision to the people of South Africa. We have campaigned very hard as we possibly could, and we have reached the hearts and the souls of the people of South Africa, and we do believe that they have internalized our message and they will be able to take a decision. And wherever I've been very clear in listening to our people, looking into their eyes, that most of them, the majority of them, are going to vote for no other than the African National Congress. Furo la khetho la u fhedza la ḽihoro la ANC ḽa Sianqova ḽi ḓo farwa fhaḽa stadium tsha FNB fhano Johannesburg matshelo. Dzivhulani na Njelele, SABC News. Vhalilori la DA vari vana fulufhelo uri mafulo avho a dzikhetho a ḓovha o zwikona u kunga vhakhethi u itela khetho guṱe dza vhege i ḓaho. Ḽihoro iḽi ḽi khou itela khuwelelo vhadzulapo uri vha shumise pfanelo yavho vha ye u khetha nga ḓuvha ḽa dzikhetho u itela tshanduko. We have weathered the storm as the DA between 2019 and now, and we're also attracting new votes. There are a lot of young people that we are seeing at our events, and we are confident that with all the work that we have put in, all the signs are in there that we're going to have a good performance in the election, but we can't be complacent. A week is a long time in politics, and the next few days are going to be critical. That's why even our focus is on making sure that we get out every DA voter to either do special voting, those who are registered for special voting, or to come out and vote on the 29th of May. We don't want to leave anything to chance. Mukomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa Limpopo Vho Thembi Hadebe vari vho topola fhethu hu no fhira ḓana fusumbe ha u khethela hune ha nga vha na khonadzeo dza dzikhakhathi phanḓa ḓuvha ḽa dzikhetho vhege i ḓaho. Mapholisa vha khou ḓo rumeliwa u mona na zwiṱitshi zwoṱhe zwa u khethela. Nga nnḓa izwo mapholisa vhari vha ḓo fara vhathu vhe vha kwamea kha dzikhakhathi vhukati ha vhatikedzi vha ḽihoro ḽa ANC na ḽa EFF vhuponi ha Mishashani, Juju Valley ngei Sishiho nga Swondaha. Murangaphanḓa wa ḽihoro la Freedom Front Plus Vho Peter Khoneval vari vha ḓo tikedza murangaphanḓa wa ḽihoro la Inkatha Freedom Party Vho Velenkosi Hlabisa u vha president wa shango arali mahoro ane a vha nga fhasi ha pfano nthihi a wana gundo khethoni dza vhege i ḓaho. Vho Khoneval vari vha khou takadzwa nga fulo la khetho la ḽihoro ḽavho nahone vha khou wana thikhedzo na kha vhadzulapo vho fhambananaho. I still stand with my choice of Hlabisa, and I said, as far as John Steenhuisen is concerned, that we will not put him forward as a president. As you've mentioned, the DA will be the majority party in the coalition, and the DA accepted that. Mr. John Steenhuisen accepted that he will not be the president, and they said, but they want to be the leader of government business in Parliament. They were members of the public, black, white, colored, Indians, and we broadened our base as far as that is concerned, and we did that. Vasongo tshela kule ri a vhuya hu si kale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda kha SABC. President Vho Cyril Ramaphosa vho sainela mulayo wa khoro ya lushaka yo sedzaho kha khakhathi dza mbeu na mabulayo a vhafumakadzi khathihi na mulayotibe wo khwinifhadziwaho wa ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA. Mushumo uyu wo ḓo farelwa Union Buildings Pretoria. President vha ri u sainiwa ha mulayotibe iyi u vha mulayo zwi ḓo thusa u lwa na vhuyaḓa khathihi na u ḓisa tsireledzo kha vhafumakadzi vhoṱhe. The year 2024. They now say, as president, I should sign, which I hereby do, willingly and happily. It is now the law of the Republic of South Africa. Thank you very much.
Mungwe mutange itokoza hune havai kuruleni vuponi harandani vubvaḓuvha wo sinyuwa vhukuma no khou ṱoḓa phindulo kha mapholisa izwi ndi nga murahu musi muhumbulelwa ane a khou ṱumanywa na bulayo ḽa ṅwanyana wavho o vhofhololwa tshiṱokisini na u senga a sathu senga ngeno muṱa uyo u songo ṋewa ṱhalutshedzo. Musinyana wa miṅwaha ya 18 Zanele Mokoena o vhulawa mathomoni a uno ṅwedzi. I'm helpless. I'm bitter. I'm angry. I don't know. Chiwo tsho itea nga murahu musi Mokoena o dalela khonani yawe hanefho tsini na hayani u bva afho ndi he a ngalangala. Vha muṱa wa Mokoena vho thoma u vhilaela nga murahu u ṱanganedza milaedza u si wavhuḓi u na tshinepe tsha Zanele u tshi sumbedza unga o dzidzivadziwa. She is still breathing for now. Sent 5,000 rands via cash send. Do not involve the police. Nga ḓuvha ḽi tevhelaho vho vuwa kha mafhungo a mbilu vhuṱungu. We found our daughter lying on the field, murdered and burnt. So it was quite a horrific thing to see. Muhumbulelwa wa miṅwaha ya 20 o farwa malugana na mulandu wa bulayo iḽi fhedzi a bviswa nga ṅwambo wa uri a huna vhuṱanzi ho khwaṱhaho. We just discovered that the work that was done by the forensics at the scene leaves so much to be desired. Some of the stuff which could be used as evidence was left at the scene only to be discovered by the family when we went over to collect the remains of our daughter. I think the police must do their job accordingly. I think that they must investigate thoroughly. Because now whenever as a community members we see the suspects roaming around the street, we don't feel safe. I feel like the police are really taking this matter lightly, very lightly. I want it to get rough. I'm really angry at the moment. The time they were killing Zanele, it was rough, right? Let it get rough. Let the police come together. Let's solve this matter. Muzana uyu oba ono tapudza maṱiriki oba ana dzangalelo ḽa u vha dokotela fhedzi kha vha muṱa wa Mokoena muloro uyu a ungo wedza zwi tshe zwo ralo mapholisa vha ṱunetshedza vha muṱa uyu vhuṱanzi vhufushaho. Zwa zwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.41, bondo ndi 23.45, euro ndi 19.97, pula ndi R1.35. Mikovhe phala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,336, platinum ndi $1,030, oil songo kunakiswaho ndi $81.70 nga fagi. Mitambo ya ligi ya DStv Premiership iko swika magumoni matshelo u sedza nga nḓila ye khalaṅwaha i ya tshimbila ngayo ri na muhashi wa zwa mitambo fhano SABC ane ya vha vho Arnold Pretty Boy Rabutulu. Bo Pretty Boy Rabutulu ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenda. Ndanduna. Khezwi zwo swika ri vha khou zwi vhona na vhone tshifhinga tsho swika hune kha ino khalaṅwaha ya PSL vha khou vhona musi ro lavhelesa kha ino khalaṅwaha i tshi khou swika magumoni nga u tou ndi zwifhio zwine vha nga tou ri khou zwi topola ra sedza zwori ndi zwine ro lavhelesa zwa zwino zwo itea. Unga thoma ngo amba nga kushumele kwa vhuḓi kwa thimu ya Mamelodi Sundowns ine yo wana tshithuba tshihulwanesa tshiphuga tshihulwanesa tsha dzhango haya ḽa Afrika kha mitambo ya fhano hayani kha DStv Premiership ya tsireledza vhugwena ya kunda lwa sumbe lu tshi khou tou tevhelelana hu tshi kha ḓivha na mitambo ya rathi yo salaho ri khou amba nga Mamelodi Sundowns ine yo vunḓa vhunzhi ha dzi rekhodo dzine dza dzo vheiwa kha dzi khalaṅwaha dzo fhiraho zwa sia kwa vha kutambele kwa vhuḓi kwa thimu. Zwiṅwe zwithu zwine wanga amba zwone ndi Stellenbosch Football Club na TS Galaxy dzine dza khou ḓiwana na dzone dzi kha top 4. Stellenbosch Football Club i kha vhuimo vhune ha vha vhavhili zwa zwino ho sala mutambo muthihi ndi thimu ine i tou vha na miṅwaha miṱanu fhedzi kha DStv Premiership i vhe yo no laṱetshelwa nga khaphu nthihi. Ndi khou vha pfa nga maanḓa vho Rabutulu ndi khou vha pfa fhedzi ri khou lavhelesa thimu ya Sundowns. Thimu ya Sundowns i khou vhonala yo dzhia vhugwena musi na khalaṅwaha i sathu swika magumoni izwo zwi amba mini? Zwi vha zwi tshi khou amba uri Mamelodi Sundowns
ri tshi ḓa kha muṱaṱisano na idzi dziṅwe thimu dza fumiṱhanu hafhanoni kha DStv Premiership a ya thuvha na thimu ne ranga ri vha nga imedzana nayo ngauri u tou kunda zwavhuḓi vhuḓi arali khou tevhela ngoho Mamelodi Sundowns yo kunda hetshi tshiphuga i tshi kha ḓi tovha na mitambo ya malo kha luṱa lwa u thoma ngori point dze avha yo no dzi kuvhanganya ri tshi khou sedza thimu dze dza vha dzi khou ḓa nga murahu ya yo no vula tshikhala tshihulwane vhukuma zwa sia zwi tshi khou amba uri zwi tshiṅwe na tshiṅwe kha thimu ya Mamelodi Sundowns tsho dzudzanyea ri khou amba nga thimu ine lwa u tou thoma i ḓovha yo imelela Afrika Tshipembe kha thimu ine ya khou tamba kha mitambo ya FIFA Club World Cup kha khalaṅwaha ine ya khou ri tshi khou lavhelesa thimu ya Cape Town Spurs ngori vha khou ḓi amba uri yo tsitselwa fhasi ri khou lavhelesa ra wana uri ndi dzifhio thimu dzine dza ḓo tamba dzi play-offs ndi khou vhona ungari u swika zwino Richards Bay ngauri kha vhuimo vhune ha vha vhufumiṱhanu ine ya vha nga nṱha hayo i Royal AM ine ya vha na point dza furaru hu na point tharu hafha dzo salaho dzine dzo vula tshikhala thi vhoni Richards Bay i tshi nga ita vhuṱolo ngauri musi ri tshi khou sedza kutambele vhukati ha mudavhi wo no vhesa fhasi ya mutsiko lune ndi khou vhona ungari ndi yone ine ya ḓo tamba dzi play-off ya tevhela Cape Town Spurs huna vhatambi vho nangiwaho uri vha ḓo vha kha khethekanyo dzo fhambanaho kha pfufho dza PSL vha khou vhona vhatambi vho fanelwa nga maanḓa zwihulu ngauri ari wa sedza Ronwen William muninda buno wa Mamelodi Sundowns u kha category dzo vhalaho ava ene mutambi ana kusumbedza uri kha DStv Premiership o shuma zwavhuḓi vhukuma nahone ni muninda buno wa u thoma kha dzhango haya ḽa Africa ri tshi khou sedza Africa Cup of Nation yo fhiraho ri wane mutambi ano tonga sa Grant Kekana o tamba nga nḓila ine ya vhuḓi mutambi ano tonga sa Tito Maswanganya kha thimu ya Orlando Pirates u hone kha zwiphuga zwine zwa swika zwiraru hune zwa sumbedzisa uri vho shuma nga nḓila ine vha vhuḓi ndi khou vhona ungari vhanangi vha henoni khalaṅwaha vhe vha tshi khou ṋanga vhatambi vhane vha khou tea u lwela kha vhatambi vho shumaho zwavhuḓi kha DStv Premiership ya ino ṅwaha vho ṋanga nga nḓila ine vha vhuḓi ngauri vhoṱhe vhatambi vhane vha vha hafhaḽani vha khou vhonela vha vhatambi vhane vho ri khou tenda vho Arnold Magesi FC ndi musi ro humela hayani Limpopo hangeni ri khou vhona ri nga ri mini ngayo i thimu yo shuma zwavhuḓi nga maanḓa ngori ri khou tamba nga ṅwana muṱukuṱuku ane a si kale o bebiwa thimu ya Magesi u tou vha hone kha Mutsipe Foundation Championship ya ṱuwa thwi i kha vhuimo vhune ha vha u thoma ya ku ri khou livhuwa nga maanḓa vha tshi khou ḓiḓira na zwinzhi vhukuma ri khou livhuwa nga maanḓa matsina hayi ndi zwezwo ri vha ri vha farela zwone fhano kha mafhungo a Tshivenda u bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri madekwana khavhe a vhuḓi haningei hayani